Kan lai pau tarik uno pra manlau snam kadai ka sngi kan mau buram ya ka lingko sngi yap ukyang nang ba uklawat ka rilum jain tia haki benta ba pher ka jela kumta hajuai ne ka sngi na kalyang jonga sengkyang nang ba yasiat knam Memorial Society KNE KMS ru kumba jule manlau snam kala shimbenta ban le buram ya ka lingko snam ba shispa an rupuai jong u hamadia kmai blai sentuk siar ka jaka bala teiru yaumot sa nam jong u Kinoi lam ka sengkyang nang ba yasiat knam Memorial Society nadu usi najar uriko mal RQ lalu kilapan kan mau jinglong jing im jong kyang nang ba uble khun persha eki pharang na ka jing tmu sen sha don bor jong ki ya ka jat ben riu bat commemoration rang men siam hadu ka sngi ka jing yap sham la ai lat ni pendam satya penban shwa bagi pharang kin sdien phasi ulakran ya ki kentien khaddu da ka baang lada ka khli jonga ka phai sha ka mingi hapo shispa snam kan yo laj lot kari bat lada ka phai sha sapngi pan shirta kari kan song rau haka bakut ka khli jong u kala phai sha mingi bat hapo ka shispa snam kari kala yo laj lot haka ne sngi la pun song shit shu ya ka ne jing kan mau buram da ki jing le kai drama lingkon bat ki jing roi ba shop man sim bala roi da ki khon samla shin rang bat kan thai klawe kiri khan kiri jain ta yong i la klam de me unong yang lam ti bru yong i ti chewan man mi u bro chana chai ti bru yong i le i u sapai la klam de me unong yang lam ti bru yong i ti chewan walk yang nang ba klawe kiri bar yang me kamu nong yelang yang ne kasi wa kapang pen emburam mi yodap cenrang imi pertut sa inam wak yang nang bawa brainam ne kasi wa kapang Emburam mi yodap cenrang Pertut sa inam Wakin ang bawa brainam Hamak di yang kibik sa yang idei Iyo une usa Keduster karite Din kejagung bot hamran cedin I hok to hawacam Hamak di yong kibik sa yong idehi Yo une usa Keduster karitin Start uwarun uwan chwa kasian ho tempura de kuka bu iwasam ong hoi duha yo ulai kapertai na injet na ipai start uwarun uwan chwa kasian ho tempura de hoi duha yo ulai kapertai na injet na ipai
Hakani gijingkat mau buram lak yang Joint Secretary Governor Secretariat Raj Bhavan Shillong habawan banyadon langkum sembut kongsan ulaong. Kejing pai khmat ukyang nang ba syamingi hadien baula syak sden pasi kalong kumbabet yaw sembai jingkerman haki long dien. Ulangam jerliu kendiat halor ki daw ba bakongsan halor ka jingmi ukyang nang ba bat ki wei pat ki khlawat kumjuru ki nongbot jong u da ka ba ulaya thu e ka khana ka bala sedang nadu ka khatlai tari ulber khat praspa lai pusan hakabai dei ba jinglong jing emuni khlawat ula benram da ka ba ong ukyang nang ba om tang bo long noyele laj luoj henry udei unoy lam ubadon sam unoy thu lupa ubastan unong kran ubapana ula pensloria ki pat ba banra ya ki tiar ya le na ka banta ban ya khun persya ek sipai pharang baraka ju ko por ulo long ru kumun nong elam ya ki badok bakurdu namar hakapor bagi pharang ki thambor ki long yeng badok tang na ka daw bamla siu khajna ukyang nang ba ule khun persya bat ki brio sarkar pharang tang da ka bor kti bo lo long ru uri ri ubam salia wat pan pha ya la ka jigim chwao pasiyo ewi ki kentin omu happy con ki pai ku ki khai ki yonga ro pe ki khmat yonga mana yawo la thai khmat yonga chamisngi kari yongi daw yo lai lu yo apo chispa snem la thai wan khmaro cha sepsni kari yongi u manmaraw ro chi junam tatan utli pasi dayak walk yang ba outlet pasi we pai khmaru chamisngi ijing pai khmaru chamisngi man kam ibet yo sumbe yong ijing kerman hagi khon wogi pa yong gari kyo m hagi por snyao thogi wa daw yoi yete ijing lai loi wo poi sete hap ngam jumloi khjak ya daw ba wo kongsan yong yi wo pinja wo penni ya wo ke mamba ya gi wi jwan ki khawai ya gi nombun ya o to khali tri mach khat prospa le phausan haiwa ki pharang ho jing lam yong ka te listang da da khol li gi jantia chingi sinchar gi jantia Henry hagi paus nem kardus nem karpraspa sambhav kunde mani wani wanle kunthut kunbiki chongsup chongsai Henry to haukut yo nem karpraspa sambhav kunde warastangi mushilya dewa stangi kunthut kunbiki sinchari khadar yong ki pai kri jangke yongi
Kebuki khajana yung ki khajana khandau ki khajana rejimi neki nekhan da penthuk pemiti ki cha kamayo bintu ha drama kaman wala likine ki kia kita kaman wa penthuki wa hadu yakom kathang gerin yong ki group na yongi kini pening penigo yau khawai yongi u kiam na ba dewa pelam yang doba hai ni thau hai wa jil o manu ute unong elam o ile percha kathma percha ya ki bhreng henrei xiao thu wa ki bhreng man ki bukam ba to biang ki tuk ki man to biang ki tia bitar jingsta jamu o ile thma penem kamu dan ketika kemudian teman kaitlah orang kita gorilla warfare, te hadu kewa penciptaan yang perang, wo changing lagi wo ile, wa kinong chun kiwong yok yuri khmat. Wanrai cibul ki pertang cipai, nado ke 21st yang ke Punjab Infantry 20, ke 33rd Native Infantry. Kamrud Regiment wachibun kiwi katala negi kirkom le thma tatik yong kya namba chanjinge bi kamde berkhati kaman wo thode kuit on gala dewa thongge ka paisa hewa nduhi and hi unong dari wa nemte unong dari poi chei yokem namba aga apanyotri ukma chonga Katpaspa merupakan wewa dalai kamone pasti wah kelipau teri ukma chongla katpaspa merupakan wah hadir kerap kian bala isipai aku dan teknik yang kema henry miye perchan nebha mem nongelam ubiang betul yang bagi jing perman yang kisah fair jing perman yang kam kisah ko permanya ini ka jingalang ko kulmo orang ya ka sniap yang kiam namba ki war perman ya ka dewa premi jing thwa jing ta le chong kiam namba la permanya ka sarkar India o tumit wa yo kiam namba wa yo bogi o ha thop yang ki ka o bo record ki dong ki ka who is who in the Indian martyrs volume 2 paipia ka slafa kalespa le bhavle o kalespa le bhaso hai tu thogi japam ke namba ongi to u nongele yong ki jantia odele percha ji phareng asnem wewa yoke no yu hag apanya tre wewa da psi no yu hag le phautre hai ni yui wa ke namba to wa buru mudan media emu ke sab kamu nongelam kama man ki bituan ki nongelam ki okro har parthai manu general oyelam ya ki chipai oyele ma percha ya ki phreng manho te prophet lene unong yathurupa o khanarupa hawpei nei klamyo ho chpawo ku horin pasi cho pasi o omwa dawyo e lai loi hapo chespa snem chami manukam nong thulpa wa du prapau sos nem nyau nai khatsan sngi nadu pasiu yo lai lon kari yogi manukam te nong kalam mo pana ne orator to ne nangyo ko pana psnyao open snyao tho yeki doloi ki poto yeki pai yeki tu ku saromri wadi tu kiwa ti open chlore ki kaman ngobra eki wai kiski oile percha ya ki phreng manhoro uteu u kamongi unong yalam nikiwa do the champion of the oppressed hewa yui wato heporo chale ben ka lakhi perdia wacha obiye osui ki khajna na bhaw mango mudu kamanwa ki phreng masai ki tiar gitar ganga pen mango yo wo ke nangwa oyo khun dekti begitu ki bru sarkar hai tu ki por manhoro
Unang ilelay doy. Han manu untuk kabong nak lamne wa untuk sim untuk dia buhay Henry udu Henry ni mayang mo yagari manu unang ilam o ilelay doy percha ikipreng manu hong teo patriot lani teo mayari uong sui pai jingim o cha dam nebha kari kyo Nakaliang ka kong Santa Mary Shilla ka MLA Saipong Sutengah Constituency habakran kum ka kong san kalai ro e ka jingdon ka ni ka society ka balong kum ka noya thuk hana keleng saudong ya ka nam bat ki kam ki bokyang nang ba ulale kala kentui ka bodon lang ha ka digasngi bakin ra ya ka khubo nomor omdon shu kum uniu khlawat New hari skip dong bi to ko bi ka nuksa wa open daman kam ka awareness jadi man kam ka story ka history man ko open tip eki bom tip ta mani kam ki lidar goro ni embai ke sap ha mani ki lidar tangwa langka jong ka banta and you man ki lidar yang society and ki lidar man ko yang ko say and you man kinu ki lidar tangwa kamu kiang nomba o yiu kita ki mesin ki no yok namta kani dari dong jengtia be kamu man kamu dari kemui dari sini to kro ya dari jengtia o yi chong kam chong iski jai le dari peacefully yi chong kam le to namta yo o yiu ye dai ni goro keburom yo dari dong jengtia to na to benta dari dong jengtia to ile umani ke menseno yo control ya dia umani kam ki lidar halu benta yo yelam ya ki konflikti yo cekmat kam ki yo umani konflikti yo ko buram mo akor yo ko mo ki kediga kesin le ko mo ki ya ga rio ile umani te ki buru le umani te ki kena wa last kmat ko is ka thang ko kam haga jingun yo ki